Assalamu alaikum. Kırgız Bazar YouTube kanalının görücüleri. Bugün Bişkek şahrında hafta bazarındabız. Tuğanlar dollar götürüldü. Geçe 105 bolçu. Emi murunku maşinelerdin bazı oşamoydan bu je özgördüğü oşol turalı bilmekçiyiz. Sandıktan videonun ayağına çeyin. Biz menen bolumuzlar. Bismillah dep na. Uşul Rusya'nı köle bul. Rusya'nı. Jugulinin göröylü. İtele beker Juguli çıkıp atat mı nerede? Buna 87 öyle. 82 ha жылы. Жылы 82 ken tuğanlar buna sırtı jasalıp durdu. Hazır işlerin bir gösterip koyun anam basını aytayın. Buna sırt kavalı korpusları. Buna tuğanlar. İçi magnetofonu var eken. Buna batalaklar. Tuğanlar bunun bası bola turgan mına tokotor jeri 55 000 so'm surap atыптыр да. Hiç neyse kılıp aytken, только minletken buna. 21.01.3'te жылы 82 556 men 74 27 42 nomeri жазылыптыр. 55 000 deydi. Buna görüңүздөр. Tuğanlar hazır только arzan maşineleri tartабыз. Nerede dağı? Nexia var eкен, Nexia 1. Российский номерде. Sırt kavallarına bir gösterip koyalım buna. Eşikleri. Döngülökleri buna arт жағынан dağı görölü. Don istep жазып айтып тұр. İç kavalın. İçi açalıq emesken biroq. Basın alayıqlı okşaydı. Emi tuğanlar basın görölü. Buna tuğanlar Nexia 20 жылы 2005 eken. Коробка mekanik объемы 1.5 75 000 деп сурап атыптыр. Даңгал 60 000ге конкретный клиент алатын дегендер болса берип берем дейт. Nexia 1 туғандар. Болгонун номери Rusya'nın eкен, номерин hazır tartып koyalım telefonun. 505 35 98 82. Bu nege mınça? Ушунда арзан болобу? Российский номерлери. 60 болор 60 бошонда тоготор жери. Документ немеби? Tek pasport эле берип койсо болду, ошо менен. Tek pasport документтери бар. Мына тугандар сүйлөшө бересиңер, арзан машина дегендер. 60 000ге берет экен. Такси кылат экен өзү мына. Силер Болуптур байке, базарыңыз болсун. Тугандар, мына кийинкиси Volkswagen Jetta үлгүсүндөгү. Азыр только жолдо арзан машинелерди тартып атабыз, только арзан машина. 100 000ге жетпеген. Мына ич кавалында бир көрсөтүп коеюн. Көрүңүздөр тугандар. Жылы 84 экен, объем 1.6, коробка механика, номери жазылыптыр. 500 менен 44 88 02 75 000 деп коюптур. Азыр эз менен сүйлөшөбүз. Канчага болот, болушу канча. Документтерин да бир сурайбыз. Канчага бересиз байке? 70ке? 5 000 менен документи кандай? Оформление кылат да? 70 000ге берем дейт тугандар. Документ өзүнүн атында экен. Доллары 70 000 дейт. Көрүңүздөр. Тугандар. Мына кийинки Audi 80. Мына сырт кабалы. Audi 80 үлгүсүндө. Жылы 88, объем 1.8 экен, номер 555 32 0014. 95 000 сом деп жазыптыр. Двигатель дейби, ошону жазасыш керек экен да.
ошонусуна 10 000 түшүп берем дейт. Өзү 95 000 сом экен. Оформлениялар бары бар дейт. Көрүңүздөр. Туугандар, 5-сектор бүгүн машина аябай эле аз. Базарда машина аз келген, жана киши дагы аз келиптир да. Көчөдөгү арзан машинелерди эле тарттык. Мындай барат элечи. Эми буйруса бир 2 сааттан кийин бир аз көбөйүп калса керек машинелер. Баттыр туугандар, салам алейкум. Нон басып койгула туугандар.